Hello everyone, good morning. Apang kumang sidong Rekha Vlogs YouTube channel so pa apang asangal lupa ngasin asangal room. So guys, sirong rokom pa room sab gudung ko oke malang okong kaku ada mai plan siro room sab gudung ko bona. So video sa apang is ka pe end of katil luto and Diwali sin malangi ada mai bilana gudung ko bona. So guys, pangol ko bodong ko video sa is ka pa end of katil luto ka. Sebango gebudung kubo, sebango dukan olop gap kubo mana ipa sikir kang bike lo gitu ku, bab dulu bitung aku tuh ame pilaim sikir kang pila biskuit popo, sang ko tuh pai ku, so katil luto ka. So sebab biskuit am regular room tuh gadung kubo, so room si atrong tuh pai ku sebab dulu kedih gitu mada, mulu room kang ko lambar masih kalik kutu nulu, so mana kalau mulu room tuh gak pada guna sedempe. So katil itu beda sih sama bagian end lupa sepang ngulung katil gudung kubona. So baik lo gelang mulai bersikirkan bangun kontak ko yupong itu selama mak sabu tu gelang sang ko kipopo. So sikirin adung ko bodo mana ipa sikir dak ko baik lo gelangi ma. Oke sangam kiri tu bong sepang ngajak tu popo room sa atar tu bong namanya ajan kiri tu baru kontak pisat pergi room ko popo. Ada luto. So ngolo ajan kiri hingga bangam dak kubo ondiang kabo suba sira Diwali ya. Ame bilang ngolo bazar ba gelinda oing atar ko sing rakab gelindak. So gupo pa apa katil luto ka suba ngo gedale puja be sem ka phonti ya bulu ni pa ngadong baru sodo. Gupo pa ngolo pa getil gedak bo katil luto bide sing skuma pa ba end ba. Okako bazar mo endonum sin apa nanganya katil luto ka bide de skuma pa. Finally video bazar tar moko sapa so bazar modu mana sepang holo देखो hondiang ka bong mai koyo gilen pe nama de gilen amna du dari kam ka to rocket asile to room jab gbangi kore asba poskar jalai ta bona so ba machine jalai jabo so apang golo pe happy Diwali ngapu sama jenggo lah puja kata kamu. So happy Diwali, thank you so much. So channel subscribe, like, comment, share, bye bye.